Zaboravi na posao, trud i upornost. Što bi rumbačio kao konj? Kladionica je tu da ti pokaže da je život samo jedna tiketska linija između nade i Brate, what the fuck su ovi uvodi? Zašto bi ti ceo život rumbačio kao konj za neku bednu platu, za minimalac, kad možeš lepo kao čovek da, brate, otvoriš nalog na nolibet.comu i da kao ja za neki 5 minuta zaradiš $3.500. Realno. I posljednji, dobrošli u novu epizodu na mom kanalu. Malo neočekivano od mene da snimam video vezan za kladionicu, ali iskreno, ljudi, bilo je toliko jače od mene da uradim ovo. Znači, ajmo ovako, kao što vidite, to sve spomenuo, ja na računu balans imam $3.500 i ja te $3.500 stvarno jesam zaradio za 5 minuta. Objasnit ću vam kako, šta, znači sad ćemo sve lepo da izlistamo kroz video, ali da bismo to uradili moramo da počnemo od starta. Počinjemo dakle na Steamu gde sam ja prvi put čuo za ovu kladionicu, gde me je ovaj lik Skirnar, valjda se tako zove, valjda sam dobro pročito, iz Amerike, United Statesa, ako je to uopšte tačno, upoznao s tom kladionicom, pa ću sad kratak storyline kako je to krenulo. Znači bukvalno ja pre neko večer skinuo, brate, TF2, puca me malo nostalgija, igram i sa TF2, ja rekao, ja upalim TF2 i sad ušao neke servere i imate ljude koji hoće se tradaju za iteme, šta sve ne, i onda vas oni lepo dodaju na prijatelje na Steamu pa se tradate i ja ništa, brate, meni sve super, stiže meni zahtev od ovog lika, ja rekao, lik hoće se trada i ništa, prihvatim ja, ne stiže meni još ništa. Uzem ja na profil link koji kaže general information, znači opis profila o meni. Zovem se Henry, imam 25 godina i živim u Americi. Trenutno studiram na univerzitetu, nije napisao koji, mislim realno ne bi ni ja, tako da nemam toliko puno vremena da igram igrice. Ali kad imam vremena da igram igrice, igram CS2, Dotu i neke ostale igrice. E sad, meni glavno ovdje, ja nemam toliko vremena da igram igricu, brat je u Counter Strike-u zadnja 24 sata, znači nije izašao iz Countera. I ako scrollamo dole, pa je sad ovo, Destiny 2, zadnji put igrano oktobra 20. Danas je oktobar 20. kad ja ovo snimam. 351 sat na rekordu. Dota 2, 351 sat na rekordu, zadnji put igrano 20. oktobra i CS2 351 sat zadnji put in game. Znači, pazi, prvo, meni je ovaj account sumnjiv zato što, brate mili, znači, ali bukvalno isti play time ima na svakoj igrici, je li to moguće? Ja ne znam da li je to moguće, tek tako. I kao što vidite, ovdje imamo Pajsera u prijateljima, jel te? Naš sajt, ja sam ambasador poznatog gambling web sajta. Znači, ja sam ambasador poznatog sajta za kockanje i ovdje piše Litubet. Litubet, a ovaj njegov sajt se zove Nolibet. Ali dobro, aj nećemo sad oko toga. Za saradnju, odnosno promociju, feel free to add me, we will discuss it. If you are new user to the site, you can use promo code LUCKY1000 da dobiješ. Znači, pazi, ako si ti novi korisnik na sajtu, ti možda ukucaš LUCKY1000 promo kod i ti ćeš dobiti $1000 na tvoj balans. Za one koji ne znaju, $1000 izađe oko 900 i nešto evra, a u dinarima kad prebacimo izađe, brate, 100, otprilike 10.000, 111.000. Možda igraš različite igre i slotove, osvoji neke pare i withdraw it, podigni ih. It's free for you, Steam account is not needed. Znači, sve džabe, ne treba ti account sa Steama da povežeš. Kaže free design service, dobro, on se voli da je kreativan, radi tu neke dizajne i tako to i tako to. I to je sve super, ja na ovo ne bi kliknuo, samo bi uklonio lika, međutim šta se desilo? Desilo se da meni brat pošalje poruku, kaže, zdravo Pajser, poznati sajt za kockanje ti daje džabe $1000, možda igraš, znači bukvalno je napisao sve, samo je kopirao, samo je dodao hello Pajser i poslao mi brat link Nolibeta. I onda mi je poslao neke screenshotove. Znači, evo kako je on uneo kod, kako je dobio $1000, kako je to ovdje on sebi prebacio na account i ovo je withdraw, withdraw successful, sad ne vidim, ovdje mala mi je rezolucija, a ne mogu baš ni da uvećam ovo. Znači, on je otprilike $2361, ako ja vidim dobro podigu sa računa.
odnosno sa kladionice, i meni bilo dosadno, brate, ja mu napišem juče da li ja mogu da promovišem website na mom kanalu za ekstra bonus, i brat još uvijek odgovorio nije. E sad, pošto smo mi završili priču kako sam ja došao do ovoga, sad bi bio red da mi odemo na sajt. Sad ja sam već napravio akaunt, tako da ne pravi mi se baš još jedan, i ukucao sam onaj Lucky 1000 i dobio sam $1000. I to bi trebala da vam bude, vrate, prva onako crvena zastavica, red flag, jer kao kladionica je napravljena da te izmuze za pare. I neće tebi nijedna kladionica, inače ja u kladionicu ulazim isključivo turistički zato što meni druga radi tamo, ne podnosim kladionice, ne pratim sport pre svega i kao, brate, ne razumem se baš toliko. Pretpostavljam da će biti vas koji gledate, koji se redovno kockate, tako vama će, brate, biti ono na prvo jasno, ali ljudima, da kažemo laicima kao meni, nešto ovako može da promakne. Sa tim što samo uključi mozak, brate, zašto bi tebi neko dao $1000, eto tek tako. I da ti postoji opcija da ti tih $1000 možeš odmah da podigneš. I ništa, uđem ja, imamo mi ovdje svaki dan ove kao your free rewards i evo ga ovdje, znači kaže enter bonus kod, mi smo to već uneli, $1000 special promo kod i to smo uneli, kao što vidite meni piše ovdje 1000 od 1000 i imate daily bonus, znači koliko ste procenata, ne znam sad nije šta tačno, iskockali, toliko dobijete sutradan, znači od dan ranije, i sad ja ovdje kliknem claim i ja sam dobio $61 koji mi je dodat na balans. I sve je to super, idemo sad nazad na games i jedino što ja znam jeste, brate, ovaj Plinko, tako da ući ćemo u Plinko. E sad, svi koji ste gledali fazon ono youtubere, brate, koji, ne znam, nije, rade kockanje, znate da Plinko u većini slučajeva padne na ovo 0.4 i da nema teoretski šanse da ja u roku od 5 minuta od $1000 napravim $3.500, brate, znači nema šanse. E, a sad, pošto imamo tolike pare, mi ćemo sad sve to, brate, da iskockamo i stavit ćemo 50 puta 2. I idemo, kažemo, bet. Znači, pazi sad. Sad će pasti ovdje, vjerovatno u centar. Nije pao je na 0.6. Dobro, ajmo opet bet. Znači, evo, vidi, za malo. Puta 2. Malo je falilo, sad ćeš malo pasti na 22, jer čim krene tako, možda i neće, možda mi useru snimku da ne padne. Ali opet, ajde, ja sam još uvijek na 3400, evo, 3600. Evo ja sedim ovdje, koliko već sedim, nekoliko minuta i iskreno da budem, osjećam se malo ko zavisnik od kocke, ali s obzirom da su ovo nepostojeće pare, aj kao možemo da prihvatimo, ali ja sam izgubio, brate mili, ja sam, $700 sam izgubio, malo me boli. Ja ne znam da li on prepoznao da ja snimam sad, pa neće namerno da mi namesti pobedu, da ovo izgleda legit da ja gubim pare, aj probat ćemo još jednom na puta 2, aj brate molim te padne mi na 22, znači, ne. Nema veze, nije ni bitno da vi mene danas gledate kako se ja kockam, poenta je svega što je ovaj sajt scam. Po čemu to Pajser zna da je scam, sad ćemo da izlistamo neke stvari. Prvo što ja, čime se služim se, brate, ChatGPT-em i tu se ponosno služim ChatGPT-em i ja s telefona roknem screenshot, nažalost nisam sačuvao to, ali možete i vi da probate komotno. I pošaljem ja to, rekao, brate, znači bukvalno sam screenshotu ovakvu stranicu, i rekao, brate, da li je ovo scam? I on meni sad tu izlista razloge zašto bi mogao biti scam. Jedan od glavnih razloga, ja, kao što rekao, ne pratim sport, tako da ja nemam pojma ko su ova braća ovde. Ali ovi ljudi ovde i ovi ljudi ovde i, aj auto ćemo da zanemarimo, i ovaj čovjek ovde i ovaj čovjek ovde. Znači, da biste vi bilo koga kačili na kladionicu sajt, vi morate da imate, brate, ugovor s njima. Barem bi trebali da imate ugovor s njima i u većini slučajeva ovo je, brate, fake sajt koji, ono, znači, bukvalno se kao, brate, otvorio si ga i uzeo si bez njihove dozvole, tako da pitanje je momenta kad će biti ugašen, kad se jednostavno skonta da je to, da ono nema od toga ništa. Imamo slotove Sweet Bonanza itd. I kaže recent big wins, znači Batica je dobio na Dice-u $1.500, ovaj je dobio na Starlightu što god to bilo $1.500 i to je to, znači vidi, svi dobijaju neke neverovatno velike cifre, gledaj $8.000, ovaj 7, 6,7, 6, znači ono, baš kad gledaš. I evo ovdje kaže winning itd. I meni omiljeno kaže reviews. Review player since 2024. Kaže, ajmo idemo na read more.
gledaj ti koliko ovdje kao nekih reviewova ima, postova i to sve kaže, gledaj, player since 2020. 2019. I tu sad sve neke slike, onako, znači recimo gledaj ovo. Ovo neka likuša, kao thanks for the M4, ona kupila kao BMW, tu ovo, ovaj batica kupio Rolex, ovaj batica ovdje kupio Bluetooth device. The Bluetooth device is connected successfully. Ovaj je uzeo Bitcoin, znači možete čak i pare da pretvorite u Bitcoin, jer što bi ti prebacivao sve pare kad ti možda znaš Bitcoin. Ovo je neki okačio dete, ja ne znam kakve veze dete ima s ovim, ali to baš ne bi trebao da radi. Ovaj batica primio $3,750, ovaj opet kupio ovo čudo Bitcoin, ovaj kupio Tether, ovaj brat kupio sivač, ovaj mu je jebo kevu, brate, znači on je ko zna koliko je para digao da bi kupio sivač, ovaj isto kripto, ovo neka džana, brate, kupuje kripto i Apple je platila $10, odnosno 10 evra. Op. Malo neka Španjolka, okej, ja rekao, ako Amerikanka, brate, plaća evrima, nešto meni tu ne ide. Ovaj batic se kupio špored, gledaj ti to, znači koliko para si ima da bi možemo kupimo špored, ovaj 8.000 itd. Znači ja sad više stvarno ne mogu čitam kao nazovi reviews, ali što sam i čitao sad, znači vidjeli smo, imamo, ne znam, account otvoren 2019. Account otvoren 2022. 2020. itd. I uđem ja na jedan zanimljiv website koji testira da li su, znači evo ovdje kaže isnolibet.com safe for scam. Trust score, brate, mu je 26 od 100, znači sami znate što mu je niži skor, to je jednostavno, ne, izbegavaj. I ajmo sad dole, kaže the review of nolibet.com was determined by a computer program where nula bla bla bla, to ono što sam rekao sad. I kaže positive highlights, we found a valid SSL certificate, DNS filter, bla bla bla. Kaže negative highlights, the rank, odnosno koliko ljudi uđe na sajt, koliko ga zapravo dnevno posjedi je jako mali. Kaže cryptocurrencies detected, these can be risk. Znači čim nešto ima kriptovalute ne mora da bude scam, ali u 99% slučajeva jest scam. I kaže ovdje the age of this site is very young. Šta znači to da je ovaj sajt jako mlad? Pa to znači da, ja ne znam da će mi ovdje izbaciti, trebalo bi da mi izbaci. Kaže, pazi ovo, domain age. Odnosno, kad je otvoren pre 6 dana, 14. oktobra je otvoren ovaj sajt, a nama ovdje, braćo, piše da ljudi imaju account od 2023. 2024. 2019. što veze s vezom nema. Ajmo dalje. Website nolibet.com, dobro. Title, Nolibet, najpopularniji online kripto kazino based on blockchain. To, brate mili, ja ne znam da li je neko čuo za to. Ako neko čuo, stvarno svaka im čast. Evo kaže registration date 14. oktobar 2025. Znači 14.10. pre 6 dana kao što rekao smo. Znači imamo jedan izvor koji kaže da Nolibet nije siguran da mi nemamo šta tu da tražimo. Onda dolazimo do Reddita, brate. Kaže is Nolibet safe for context, it's a crypto betting site. I kaže neki Left Claw North ostavi komentar, kaže kao da ćeš dobiti polno prenosivu bolest igrajući tu. Verovatno ne. Da li će ti kad poslati pare? Verovatno ne. Odnosno najverovatnije neće. I kaže neki drugi, ne, nije kripto i nije betting site, nije sajt za klađenje. I ovaj bacijan kaže, pa znaš šta, ja bi probao čisto da se uverim. Ovaj bacijan se verovatno zajebao. Onda dolazimo do drugog Reddit posta i šta vidimo? Vidimo istog brata, samo što se brat sad, znači kod mene se zove Skinar, ovdje se zove Lepeto. I evo mu poruke, znači poruka apsolutno ista kao kod mene i screenshotovi su manje više isti kao kod mene. Evo ga batica ovdje dobio $1.375, znači ono brate, usre se od para. Da imaju i chat support koji je 24/7, imamo tu neko troje, verovatno su botovi itd. Ime šta imam pisao, hello, since our casino is decentralized, bla bla bla. Da bi podigo pare, ti moraš da uplatiš
verifikaciju od $100. Jel kontate vi sad da ja idem? Znači ti da bi digao pare ti moraš da uradiš depozit od $100. Što bi oni sad tebi dali $1000 ako ti treba da uradiš depozit od $100? I meni još gore, pa sad ovo, kladionica 18+, moraš da budeš punoljetan, jel da? Da. Tebi, brate, pri pravljenju naloga apsolutno niko ne traži ličnu kartu, podatke sa lične karte, ja ne znam kako funkcionišu kod nas kladionice, to moram pitati drugara pošto on radi tu, kako funkcionišu aplikacije, ali kontam, brate, ja te pita kad praviš nalog jesi punoljetan, daj potvrdi to. Ali poslije ćemo ići na to kako se prebacuju pare, samo da završimo ovdje. Kaže, this doesn't make any sense, wouldn't it be easier to confirm the identity with ID? Znači, to je bukvalno ono što sam ja sad rekao, zar ti nije lakše da ti potvrdiš nečiji identitet preko lične karte, a ne tako, brate, uplati mi $100, ono, gdje je logika tu? I kaže ova Sofija, kao nazovi Sofija, kao što vidimo ti si uspješno verifikovao svoje podatke i treba da završiš verifikacijski proces tako što treba da uplatiš $100. Znači, bukvalno mu ništa rekla nije za ovo. Dobro, ovdje imamo neki sad screenshot dalje. Kaže, dobio sam random DM, dobro, nemoj da padaš na to, ne šalju kripto ili pare. Sve na ovom sajtu je fake. I sad meni omiljeni komentar ovdje kaže, bukvalno svaki dan izađe barem jedan post za ove scam sajtove i nemam bukvalno ideje kako ljudi padaju for this shit. E sad dolazimo do ovog dela ovdje. Kaže, no crypto, no problem, deposit swiftly from your bank card. I ajmo da uđemo ovdje. Znači, pa je sad ovako, možeš da biraš šta ćeš da radiš. Samo mi nije prebačio. Evo ga. I dalje mi ne prebačuje, ali dobro. Znači, ovdje imamo depozit para, možeš da biraš kako ćeš da uradiš depozit, da li će to bude Bitcoin, da skeniraš, brate, wallet svoj, to niko ne bi radio. I naravno imamo Bitcoin, Ethereum, Binance, Tether, USD, Coin, Tron, Ripple, Solana, Ton, znači manje, dobra je Ton, brate, ono, Telegram valuta. I idemo do toga da prebacuješ sebi pare. Možeš naravno da biraš kripto, koji smo sad izlistali, a možeš i da ideš na bank card, odnosno Visa. E pa je sad, znači, kucaš ime banke, kucaš svoje ime, kucaš broj kartice, kucaš komentar ako želiš i unosiš pare. Znači, manje više ti tu daješ svoje podatke i oni ti uzimaju minimal withdraw amount je $10. E sad ja recimo da ukucam 2833,61. Neće sad da mi izbaci ovo. Bože, ja sam ja prso. Minimal withdraw amount, najmanja količina koju možeš da prebaciš je $10, a ne skidaju ti fee, znači nemaš commission, lupam porez, skida 1%, 5%, 10% itd. itd. Tako da, eto, ja sam prvi put u životu kockao i tu sam zaradio dobre pare, danas sam ih izgubio, mamo im njihovu znaju da snimam pa neće da me naprave. Ali da, htio sam jednostavno da uradim ovaj video čisto da vas upozorim da pazite šta radite, zato što, stiće vam kad tako neka poruka, pa da ne budete u fazonu kao, brate, vidi ovo, znaš. Znači, prvo, moj savjet generalno, ako ne morate se kockati, brate, nemojte se kockati uopšte. Znači, za sve živo važi, izbegavajte na maks koliko god možete. Biće vam sigurnije zato što kladionica funkcioniše tako da vam uzme pare. Znači, možete vi dobiti jednom, dva puta, ali to će vam otići dok pusnete prstima. A druga stvar, generalno izbjegavajte ovo online kockanje i ako vam stigne, brate, na Steam ili nešto tako, samo reportajte taj account i to je to, blokirajte i ćao. Tako da, nadam se da vam je bio zanimljiv današnji video. Ja ako nešto volim, kao što znate, to je da radim ove scam videe, zato što je meni kanal počeo sa scam videom i bukvalno nema mi ništa lepše nego da se userem ovakvim govnima u život, iako se baš neću usrati ovim videom, ali barem ću vama probuditi negde svijest da jednostavno pazite što radite ako niste pazili do sad i šta više reći, nemojte se kockati. Tako da, ljudovi moji, ovdje završavamo epizodu. Ako su vama stizale ove poruke na Steam, lupite dole komentar i obavezno bacite like, sub i share na kanal, a mi se vidimo u nekoj od sljedećih epizoda. Pozdrav!